I dalje smo u raskoračnom stavu, prave ruke, prave noge. Idemo polako udah i kroz izdah, znači udah i kroz izdah spajamo ruke iznad glave. Udah i kroz izdah spajamo ruke iznad glave. Osjetimo aktiviranje ramenog pojasa. Opcija B jeste ista vežba, s tim što idemo polako u plije, odnosno u čučanj. Noge su okrenute u polje, idemo polako, savijamo kolena, udah, kroz izdah, ruke spajamo iznad glave, savijamo kolena. I dalje smo u istom položaju, raskoračni stav. Radimo i dalje vežbu sa tegovima. Idemo polako. Ruke podižemo do visine ramena. Rotiramo dlanove ka plafonu, spajamo ruke i polako ih vraćamo dole. Podižemo ruke do visine ramena, okrećemo dlanove ka plafonu i spajamo ih iznad glave i polako okrećemo dlanove ka podu i spuštamo ih skroz do kraja, odnosno do lutine.